Bok ljudi, u današnjem videu ću si slagat termostat na autu, jer znači, ne postiže mi radnu temperaturu. Ja sam si naručio znači, novi termostat za 200 kuna marke Loro. Znači nikad nisam čuo za tu marku. Naručio sam preko eBaya. Trebalo je jedno mjesec dana da dođe. Ako je dobar, ok, ako nije, znači ići će drugi unutra. Eto ga ljudi, plastika je vani. Sad moram ispustiti rasladnu tekućinu van. To ću napraviti, tu dolje ima jedno crijevo koje ide od killera. To crijevo ću očerafiti i onda ću dole staviti kantu i ispustiti, znači koliko ide van. Nabavio sam ovaj set alata iz Lidla. Znači evo tu je ovaj nastavak. On se znači može savijati. Tako da mi pomaže fakat kad moram na nezgodna mjesta ići. Evo, sad ovo crijevo moram izvući tu. Evo ga, crijevo sam vratio, sad moram samo stegnuti šelnu. Evo ga, stegnuo sam šelnu do kraja, mislim da bi to trebalo biti to. Ajmo dalje. Znači ovak, termostat se nalazi tu. Evo ga ovdje. Tako da moram skinuti akumulator, jer bit će mi puno lakše doći do samog termostata. Evo ga, posada je dolje, tu ispod termostata. Prvo ću početi znači, s ovim crijevom koji ide od killera. Sad sa gornje strane termostata treba mi Gidora 13 da mogu išarafiti termostat van i tako je s donje strane. Sad kad sam skinuo šarafe, treba znači samo ga počupat van. Eto ga. On je sad slobodan. Trebam samo cijevi poskidat s njega. Ovo je trenutna situacija. Znači sve živo sam poskidao. Osim znači ovog tu crijeva, ovog malog. I ovog tu crijeva. Znači ta dva crijeva su zapekla. Evo ga, znači ostalo mi je još samo to malo crijevo gore. Ovo dole sam jedva počupao, čovječe. Evo ga ljudi, termostat je vani. Tu je. Sad neću vam lagat, ja mislim da mi je trebalo jedno 45 minuta da to počupam. Ako ne i dulje. Sad ovak, znači ovaj senzor, kak sam rekao, je drugačiji. Tako da ja ću sad njega preseliti na ovaj novi termostat. Isti konektor. Neću ništa forsirati. Ako slučajno propišao.
ću ga stegnut poslije još. Ništa, evo ga, idemo vratiti sve nazad. Isto moram paziti da mi ne padne ovaj Tichtung. Sjela je, nikakvih problema s njom nema. Šta se skidanja tiče, znači najviše problema sam imao sa ovim crijevom i sa ovim tu gore. Sad, to je možda slučaj samo kod mene. Kod vas možda bude drugačije, ali jednostavno tako je meni bilo, tu se zapeklo i morao sam stvarno jako čupat. Ovo ću nekom prilikom morat tu zaštititi, morat ću staviti novi bužir. Morat ću skinuti ovaj poklopac, jer tu se nalazi znači cijev koji ima šaraf za odzračivanje sistema. Evo ovdje imam jednog pomagača. Ovdje imam koncentrat antifriza, 3 litre i 3 litre destilirane vode. Ovdje još imam znači praznu bocu od litru, isto destilirana, ali je prazna. I uglavnom sad ću napraviti znači mješavinu 50-50, pošto nije ni prehladno ni pretoplo. Tu ću znači pola miješati i onda ću dotakat koliko stane u sustav. Prije nego krenem tu ću očarafiti ovaj šaraf za ispuštanje zraka iz rashladnog sustava. To je imbus broj 5. Bilo je zapeklo naravno. Kao što se vidi, znači tu je počelo curiti van. Ako maknem šarafić, počne ići van. Tako da ostavit ću ga još tu, dolit ću još. I onda ću još malo maknuti šaraf. Ako ide rashladna tekućina van cijelo vrijeme, znači da nema zraka unutra. Mrvu iznad maksimuma, ali to je sve ok ovdje. Tu sam znači ispustio zrak, počela je izlaziti tekućina, znači stegnuo sam, to je to. Eto me unutra. Koliko vidim ništa ne curi. Sve ok.
Evo ljudi, počelo je dolaziti znači iznad 70 stupnjeva. Sada se vozim dalje, vjerojatno bi došlo to i do 90. Hvala vam na gledanju još jednog videa. Lajkajte, šerajte, subscribeajte se i vidimo se u sljedećem videu. Bog!